kada iya tu nak magampang mas sumpah jangan nak. Magapalat kami nak. Tapi parlawangan lah sumpah jangan nak watan pigau. Parlawangan lah sumpah jangan dari subuh ke dur bang watan pigau nak. Nasa teriolo tamay ro ko makutang tani magampang sumpah jangan nak. Parala na sumpah jangan ban watan pigau. Makanya kadaka ia ku yamana kangi asid dingangi dalam sumpah jangan masih dikipara ko matakabber tawi kada Allahu Akbar. Degaga to kada koy ko matakabber kada la ilaha illallah. Mesti satu komando Allahu Akbar. Na ina ro belo yakkamara kar ditutong atta. Kada angka saya disipa makanja ia ya sedingan. Ini pertama persatuan asidingan ta. Apalagi kedua bagaimana kemudian kedisiplinan kita disiplin. Disiplin kita, disiplin ibu.